SBI News huna kolvum SBI chuan minimum balance savings bank account na tanga lakchin ati topta March ni som pakhat sang ni som ni lai ni voin March ni som pakhat sang ni som ni tang hian India Rama Public Sector Bank lian ber State Bank of India SBI chuan savings bank account na puisa ngai zat ati top thua puang State Bank of India chuan thatina savings bank account zungzunga sum ngai zat Maintenance of average monthly balance AMB chuan waibo thua puang the SBI press release chuan atarlang tunatang chuan SBI dor tu zongzong ten balance omlo zero balance facility and savings bank account da anmang thei tuang ti SBI press release hian atarlang telbok hei anmani dor tu savings bank account nei mi 44.51 crore ten an chortang kai don ani head on maintenance of monthly average balance li ani ma khan SBI savings bank account nei ten an chen na khwa khopuya zirin an account na a turani metro cheng sang thum semi urban cheng sang ni rural area cheng sang khat hemi ba ka hian hetiang balance nei tinglo te chu SBI hian an nei til no man chenga tanga cheng som panga le chia a choitel tir buk chen SBI hian SMS manga customer te na shia tir na man thathum quarterly dan zela choite thin po ati top ngal bok heti rual hian savings account nei tu te na apung interest pek thin po kum khata za zela pathumin a ru rual bok ama chuan cheng noi khat ai tam da ten 3.25% pungan muwa cheng noi khat chunglam da tuin 3% pungan dong thung source economics time March ni som pakhat sang ni som ni